بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله. تماشاوان هیجا نرین راست دست بکر شباب خیر و خیر هاتن برنامه و هفته الاستودیو دو میوانین می هیجا هنه اندام سازیا اداره گشتی یهودا پاره برس محمود امینوğlu خیراتن سرچاوراتن و نویسکار محمد باران هنچی بخیراتن سرچاوراتن. تماشاوان هیجا امید نرین راست و هفته لسر ایریشا رژیم سیونیست که لرفاه د وان روجا دا دست بکرن سروی مجاری بسکنن و دو رژی سه دولتین اوروپی دولتا فلسطین به آوایی که فرمی ناس کرن قبول کرن افجی مجاری که میدن جبو فلسطین افته چمانه جبو د سیاست دنیای ده شخارجی که بگیره افته چمانه می سروی جی خبر بدن و در حق سروک سیونیستا نتانیاهو در حق وی دجی قراری گرتنی هات داین حتی دولتک وک آلمانیا بریارک وهادا کو في قراره ام بجيبينن ام وي بقفلن يعني جي ورا دولتاما ورا ولاتما ام بيقرن قرارك وهاجي مد چاپمنیه ده مدیای ده خوند مثلا دیا لنافت مثلا نافخوایی لترکیه ده خبردان ده مجلس ده خباتک دوان روژا ده هیه مثلا کوچکین سربردایی ام دبیجن لی آوایی کی خریب کت روژا و ترکیه لورا هن قسمه کی انسان کو خلایک سکولر و عالیه چپکیرا خود حسبینن تطبیق مسئله که پر مزنه و آنها لکیلکا کوچکا حسبینن و وکو اف پرسکریه که جبو لهمبر مافی حیوانا زیروحا ایریشه که وها حسبینن و وها دپاريزن لعالیه دنجی حکومت یا جی ملت ما ام به هفدوره اویا پرسکریه که لهمبر زاروکا لهمبر اختیارا لهمبر پیرکا لکوچه و کولانا کوچکه سربردایی دبن تعلقه لهمبر وان انسانا دوی چاره سری کی به کرن امویا به هر دو عالیه جی خبر بدن که نیتا هر دو عالیه چیه و داوی ایده جی لزانینگه ها دیجله یا دیاربکریا آمده ای سال و 25 خوندکار جبو بشا ادبیات و زمان کردی خوندکار بینه استندن یعنی دوی بشیده دیسا و خوندوان جبوان کنتانجان یا جیه که هاته وکرن افته چمانه اول کی جزانینگه جبو ادبیات و زمان کردی خبات کوها هیه می سرویجی خبر بدن انشالله برز محمود امینوğlu لرفاه ایریشی سیونیستا هر دچه دومه شخواه باکورا غازه به ایریشه که هوانه وی داره والا کر ملتی کو بر رفاحی و چوبون و دکونا دا پریوان دجین آنها جی جا سیونیستا بری خدا وی در دسیورو بری کت چاپمنی مدیای آگر بری کونادان بری چادرادان مقصد و غایا سیونیستا چید وی داره دا و لهمبر وی لازمه چه بکرن ام جوی دست بکن. بسم الله الرحمن الرحیم. سریدا تماشاوانا سلامت کم. برنامه مجلس خیره به انشالله. براستی اسرائیل دخلقیه حتی خدا روزا کو آوا بیه حتی رو ناوی کو ناوی دولتی هاتیه هوله. خرابیه پیواتش کیجه صادر نبیه. تشتی کو د تاریخ سیونیزم دا تشتی کو هاتیه دیتن ان نهایتنده تعریفان اوه صافی خرابیه یعنی هبونا سیونیستا هبونا دولت سیونیستا کومله وان همو ج خرابیه پیوات چکی جوان حتی رو چه نبیه و بناوی خرابیه لسر ناوی خرابیه آوابونه لسر ناوی خرابیه دوام کرنه روزا کو ایریشوان سر شریدا غزه کو دست بکری حتی ایرو دورا 37,000 انسان قتل کرنه جوانا نیزی 15,000 انسان سبینه
غیری ویژه دورا 25,000 انسان که در ناو هفدهاتنه کشتن تف اختیارن کو نکار بونه براون جبر ظلم آمان جبر و وحشتی نکار بونه جی کتنه بیا کو پیدا براون اختیار بونه انسان فقیر بونه انسان بریندار بونه کو دخستا دامانه انسان کو د آمبولانس دا بونه ایریشون سروان کرنه هر وها تمام تشتی کو کرنه حتی ایروش وی دورا دلسدو چل روز بیجن دورا 8 ماه و نیزد قده دورا 8 ماه افضل مقدمان بسکن و به تبیجی که انو فقط تردد کی نکنه ج قتل عامه دوام کرنه به قتل عامه خود بر شعب دنیا به ظلم دوام کن یعنی هر بروج مرد و کاندیج و ظلم مزنتر عجبا چه ور راسته تهوی دینین تشکیجه daha خرابتر تشکیجه daha کو ج دل مرا دشوتینه به شوات تین راسته وساجی ج خرابیا خدا جخو پیوا رقیب خود ناز نکن یعنی جوان پیوا دخرابیه دا رقیب وانتنن و اوقاسی دخرابیه دا پیش وچونه و دولت جی تحب کی نکارن دری دل درجه وان ممکن چونکه دترسن امریکا الپشتاویه بین کو لهمبر و حرکت کی بکن یا سرهلدان کی بکن او امریکا بسرمدای وره جبر ویا دنگه خناکن یا داوی هانینه اشته در فاهدا د کونه ملتجی دا پنابر دور دادمان اوانه کو جورا غزه هاتنه جوارا گوتن اشته غزه جوری باکور گوتن اشته نه استقرالیه نه güvenliğe emniyete vetine herin a başur jî çun refahî jî ketine jî ki ku wexta dest operasyona kirin insan ji ber operasyona ji bo ku biparêzin ji ber qetliaman ji ber zulmê wan ji ber کین و غضبان کش بو خوب پارزن کتنه انسان کتنه کنا داوی بسر کنا داج بمب باراندن آگر بردن کنا دوی ایریشا کنا دا 45 هاو انسان به شوات وفات کردن شهید بون و سریا به صدا انسان اجی بو شوات بریندار بون برین گران سندن یعنی مروندی نزانه چه بیجه و ظلمی را چه وحشتی را مر چه بیجه اندی کافی نه اندی kelime jera kifayet nake. Dilê Müslümana dişewite, dilê insana dişewite. Dünyayê li ber vê zulmê li ber vê wehşetê serhildanekî mezin heye. Fakat tev di nava koma gela de îdarevanê ku hevaltiya wan dikin bir tule ew rehm û vicdan dilê wan da nakeve hereketê ku vê zulmê bidin seknandin. Belê. Bi rastî yanî hinek dewletên Ewropî vê hovîtî û vê êrişkeriya ku bê sînor hember wê hin em bêjin gava davêjin ya jî hinek beyanata dikin lêbelê tenê Kek Mehmet Baran yani tesîra Amerîkayê ewqa siyonîsta har dike ya jî siyonîsta bê perwa bê sînor lewra rayedarê Amerîka di beyanata xwe medyayî de dibe hê yani İsraîl dibe hê sînorê xwe derbas nekiriye yani ew sînorê ku em divên êdî wa hedê xwe derbas kir nadibe hê wî hedê xwe nebihiriye yani hê ji wê derbas nebiye divê yek mervekî ji siyonîsta hahamekî wan divê lazim e em zaroka jî bikujin çima ew ê sibê bibin terorîst lazim e em diyê wan jî bikujin çima ew ê jî wan terorîsta bînin dinyayê yani سینور حتی کی داره ویچه خیلی گوری امریکا و گوری سیونیزمی. بله. سینوری بلی کرد بو کو یک جوان نمینه. ایدی تدی کو سوی کرم جراد ویژن یعنی بیر جنکی کو سبیا نینگره. یعنی جنکی کو سبیا بینگره نمینه. gerek سبی نمینن بیرک نمینن. هرچی کو تدی ناویان فلسطینن yani لور گره نمینن. اگر دنیای بلاجی بفن تدی زمانه کی خواهد تعالی ایشی خود چطور زنر سر ظلما وانو فسادیا وان انسانا فسادیا سیونیستا پرچه کرد دنیای بلا کرد yani Türkiye'nin devleti nere illa grubaki Yahudi şiye eder yani bela wala bun ija lehab kom bun her yeki lijiye ki takdira xda yani dünyayı tabi bela bun jardın ver top bun Rabbi alem ev tişteki bir serivan da bine yani bir merد زنه ما ایپی امتحانات که
أنا أجر كنا أمريكا بيا إسرائيل نكروا أو كبراسز إسرائيل لهم بر دنيا يعني أو دنيا جي وهن كيا بشكل كيل بيشيا في تشتي بقرتنا في زلمة بقرتنا بل أمريكا يعني جسري حتى أنا أنا بدأجي يعني حتى في شيء بقدر يعني الجروان قدرنا في شيء ولا كنا غزة وقدرنا حماسية أو كسيكو دستي خل برخو بلن بكن هم بر إسرائيل كارفن يعني دنجي خو بكن يعني نفنا محمود عباس بن يعني تسليميتي جوهر نشان ندن ده هدف أمريكا ده كو تمامي لوانا هولي راكا جورتي راكا بدري والا بكن أمريكا بنيرن اف هجوما كل سر رفعي كرن سروان پنابرا کرن وان چادری وان چادر دا کشتن. دی چادر دا چه هیه؟ این چادر دا انسانی که پریشان بونه، مقدور بونه، جماله خود درکتنه، خانیه وان خراب بونه، خوارنا وان تنه، نانو آوه وان تنه، شخورا رویانه یعنی رویانه هاتنه لوی داری چادر و گرتنه بن چادری دانه یعنی چه جوان خوازی؟ ایلا دور دا جی پیرکه و yani insanı yani ku avkawatına ya takat buğanratına ya brave hatına ve deri let khit kuji o İsrail kullet khaji füze Amerika daveşik. Ve haşt hafıze Amerika yapımı haşt hafıze daveja wan çadri wan mazluma ped de kuştini. Yani devirda İsrail aynı ve mesaj dedi demet tava de tamamı dünyayı de Müslümanı dünyayı nakhasım ve vitişte ku az dikim Amerika piştamına avay az bir füzeyi viledik. Amerika jina veja kuru füzam data bu misal az divejim yani ku çişki insaniyet ya Amerika هبو كود زرق قدر تنيا من وان فزا وان سلاح جبو شدا تجبو كود تدي تدويجي حماس لمد خمد كوجا عسكري مد كوجا يا دا ازو حماس يعمل هفتخن اوام مدايته بيل حماس يخل بيل عسكري وان خات شمال ملتل بيرك زاروكاتخي اجانا خاصم ندم على داجي دبن çadır da yani illa ve jin ben kuştun zaruk ben kuştuni ve mesaj yedi de diyece Amerikalı piştamına çıka silahı mecib kadar azib Amerika hatta piştamına ve silahı cumhuriyet bişine azib silahı Amerika bir şekli vekkuş o dokujunji beniren ana siyasetçi ki Amerika dertte birek yani tedit işte ko aklı mervana göre yani vana demek ki yani insaniyet ya xo henda kirne yani bireke ki jinike ki çavara ve dveje لسر ابن باي كوج امريكا سري دنويسي اكا سياستشي دveje وان تبا بكوج حفكي نيل لسر بومباي كوتشينن اسرائيل را دve تبا بكوج حفكي جوانا نيل yani ev yani psikolojiye ve pireke çavane yani merf çava bخوينه abi bir şekilde Amerika hali hazır ku destek ne daye destekul piştavi ne xista İsrail ne karbu bitişti bike bir destek Amerika bir işi yani ani devirde derxist heci dile var hatta bir berdevam bikin yani o stratejiye kir. Mahkeme Cezaya Navnetevi Uluslararası Ceza Mahkemesi der hakkı Siyonist Netanyahu'da kararı girtine da hükümeti Almanya jî divê dema ku ev karar bê destê me em ê jî vê kararê pêk bînin Birêz Mahmud Emînoğlu yani vê kararê çawa dixwînin ev ya tê çi manê Netanyahu ji wê erda ku dibin îşxalê daye ku jêra dibêjin İsraîl ji wê derkeve here dewleteke din ev ya tê manê ku wê bê girtin ya jî di siyaseta dünyayê da wê ev çi tesîr bike li İsraîl? Ev karar hêne hatiye dayîn savcı karar xwestiye daha doğrusu viya talep kiriye ku teklif kiriye savcı jî mervekî vatandaşê İngilizê de Kerim Xan navê ser navê dewleta İngiltere vê teklîfê kiriye di serî da dewleta İngiltere jî hevaltî vî İsraîl rakir bi qetliamê bi zulmê ra fakat hingiya xelkê nava İngiltere îro mesela pê qetliama Refahê da jî insanê weka pêlê behrê li kolanê Londrayê da derketin
جعدا درکتن چارشیا و لبرمان قتلیعام دنگیو بند کرن اندی حکومت وانجی آشکار نکارن بیاو که بکن حوالتی اسرائیل بکن او دستری دوان اوه که فرانسا، آلمانیا، ایتالیا، امریکا و انگلتره لپی هفدو داون کتبون رازی چون آنیا نتانیاهو ماچید کرن اجا اف ظلم و وحشت کو دوام کرد بره کو تبکیه ملت وان خلقی وان داره انسانی کو وجدان و مرحمت قلبی وان داره که قبول نکنه و ظلمه دنگی بلند کردن چارشو کولانه ده اوان جبرت و تبکیه وان اون سیاست نابا خوش بو کو دوام بکنج بو کو اوج ادارتیا خو işte seçimi وان هنه هل بجارتن تن پیشوان یا جه حکومت وان دکه suçlama وی آوای هدی وانجی بره و دستکی به آشکاری اکناکن نورم بکن دوی آوای دا اوی کو تکلیف کرد سعودی کو جه انگلیزه اوجی دوی آوای دا ویا داده نشاندان کو دوله اروپا داجی لقارشی و یونتما دنابا و یونتما وان داجی هدی او درته راستی لبروی قتلیامه اندی اوجه هدی دنگی خود درت خن نکارم بشیرن نکارم بشیرن یعنی حوالتی اوی او قصد کار بون بکرنا یعنی اندی ایش جو که بهریه یعنی جو وحشت جی ناب وحشت جی اندی جه ترنای ناب هویتی جه ترنای تشته کو تکرن اندی اوجی نکارن لبرویا اندی اوقا پشتوانتیایی بکن جبروی که سعودی مثلا تکلیفا و هاکر فقط دوی تکلیف دا لأوروپا دوله أوروبا هنا كاجيغو أبيا أمي بشتوانتيا أبيا تكليف بكن يعني در آراسي أبيا كو دوي ولوساراسي جزا محكمة جراد وجه محكمة جزا ناونا تويدا دوله كو أبيا كو دوله كو بي إمزا كربن وان أوكي وان مطابقات وان أمبيجن سوز بيامي وان كو پیمانه وان بره به هر امضا کردن وانا تابعی و درینه مثلا ترکیه یک جوانه انگلترا یک جوانه اما امریکا نه یک جوانه امریکا امضا نکریه مثلا جبر و امریکا دبیجه کو ام و قراری ام قبول نکن و ویا ناب قراره کی بود سبب گرتناوی یعنی دوله نکاج به گرتنه ام ویاج هر حال قبول نکن یعنی نتانیاهو فقط نوا اروپا داجیل نوا دوله نکا داجی هموجی وی قراری لیبیا وی قراری دبی کو وی قراری داره نتانیاهو هر دوله کی دنکا اما کو گرج مملکت داره هر جی کی دنکا yani nav İsrail mi karuni yani aslında takibata nava İsrailci geçerliye kararı ra takibata nava İsrailci devlet ki karı fakat evi ko Irak'a zulmü katliam ve nikara deste gujarab belent ka dengi gujarab ke herhalde devlet vaziyeti nikar her nava İsrail ve işi ke ve Libya bir sakın ko deri derva Serbiya Netanyahu ke tecridi gerçi İsrail der ne derva bitanet kar her Amerika Eca Amerika sualatı khas ki bere ko teşkeke Mehmet Baran perse Amerika destek piştevantiye dike ev اوقا پشتوانتی توقع ظلم وحشت و اوقا خرابی کو دوینه به چاول سری خوشی چمات که یاد اول hemen belki %100 not pare idarevane wan senatore wan o yönetime wan siyonistane be siyonista ya havale siyonistane jwan dukhun yani siyonistan ve khoy kiri hatta yro ya jid dest siyonista da aleyha wan da belge o doküman hene o yanci abxu siyonistin بوی آوای وان یونتما توکی کرنه دسته و زفت کرنه یا اکونومیک olarak یا به شانتاژ یا به هنگی تشته وعده دنیکا پولیتیک و خواپاندنه براستی امریکا هبونا اسرائیل محقق دفرداد خوزه دوان اردا ارتا دوغیه دا روجهلات ناوین دا محقق به اسرائیل دولت اسرائیل خوزه چونکی هبونا اسرائیل غارانتیا دوام کردن امریکا امریکا اجزانه کو اسرائیل جبرات داره سبب پیش روزه دا و امریکا جب که بتالیکه و اردوی جب که بتالیکه چون وان پلیتیکای کلوان مملکت ها شکریت اردا روجهلات دا اردنگاریا وی روجهلاتی دا تشتیک آوا کریا عراق لسر ایران لسر لیبیا لسر تونس لسر مصر لسر سعودی عربستان لسر کویت بلاشک عرب امارات حتی دبیج حتی روسیا و چین تمام بگریدای به اسرائیل وای یعنی اف پروژه کو امریکا لسر اسرائیل اوقا پشتا خدایه که اوقا پشتوانتی وید که تمام وان پروژه گریدای الورانه yani karakolawıye کو وی اسرائیل وقتی کو وی اوکی دا دوی هنگامه داش اورته رابه
إسرائيل بتاني ناتشة أمريكا جسبي روي هرا أمريكا جوان دارا جرا تف بكشة يعني وان مملكتي كو كتيه كعسكري وكريه كجسوريا يرو كبرشة كريه العراق برشة كريه يرو شعب بردا إيران الوان دارا هر جارة سوي خاصة كيد ك نوا ليبيا دا كريه شن برشة نوا الجزائر كريه شن برشة نوا تونس سياسي جهدو خصية السودان جهدو خصية كيجو مملكتي دنري لفي مملكتی کیجان دوله دنیاری امریکا پیچیوی تیدا وردا جهدو خصیه پریشان کریه پرچه کریه وان کریه نیاری هفدو یعنی امریکا جد زانه کو آن نهایتنده گره اسرائیل وردال پیا بمینه جبو ویا ت قتل عام وان ت ظلم وان ت وحشت وان نایبر چاوی چه جیب که جرا گره دوام بکه هبونا اسرائیل جوارا لازمه سبیرو اسرائیل جبرا امریکا پشتا دسته خوجه بکشنه اسرائیل بکه امریکا جزانه کو اندی نه سعودی عربستان دمینه نه بیلشک عرب امریکا نه کویت دمینه نه عراق دمینه نه نکات دمینه چوا کو لبر حماسه و حشد مها اسرائیل نکاره تشتکی بکه لقارشی عسکری القسام نکاره جوان تشتک وعد کریه وقت دست اپراسیونال کرد دست به قتل عام کرد گو اما اول اوکا خو جوان مسلمن سیریه خو جوان مسلمن بوی چاوی کردن گو تا حماسه بقدینن اما القسام تو قایم جورتی راکن بوان وعده درکتن تحب کیجی حتی رو نهات نجیش غیر قتل عام بنه لبر حماسه و حشد مها اسرائیل نکاره پیش و هره بیتولی تشتکو هدفه کو درخواستیه انسان را اعلان کرد حفکی بجی نهانیه ایجا کو امریکا دست غجه بکشینه اسرائیل نوا هفته کیدا بلکه ما کیدا بلکه سال کیدا گوری قوتا مسلمانه ایجوی در اورتی رابه ایج پریشان به هره اسرائیل بکوه پیویدا مصر بکوه پیویدا سوریه بکوه پیویدا عراق بکوه دست امریکا در تیوان داره ای پیویدا سعودی عربستان دست امریکا داره پیویدا بلاشک عرب ملکلاری داره وان دوله تفک بکوه دست مسلمانه هبونا مسلمانه بلندبونا مسلمانه اسلامه یعنی جوی بونه امریکا تمام قوت خدای سر و داره به تمام ظلم و وحشت دخوزه دوام بکه چاوی بر چاوی نکو نابینه دبینه فقط زانه کو اچوبر سریوی زانه کو اوی اردنگاریا اسلامه او تفک شنو دا دوله کی مکمل دولته کی سربخو قوته کی اسلامه او در راسته جوی بونه حتی کو جهه بمرن بجی اوی آلیکاریا اسرائیل بکه او جبو کو دوام بکه ببین چاوی مرو لبنره گره مسلمان شی هنکی خیرات بکن هنکی چاره بگرن هنکی ریا بگرن جبو که مسلمان و داره بر خدا نوان دوام بکه یعنی مسلمان به سر کون یا جه افضل مقتل عامه کل مظلوم الوان داره دبه وانه کو انسان سیویلن انسان کو اکا وانتنه ریا پارستنا وانتنه جبو مدافع وان گره همه مسلمان جه خیرات بکن گره همه مسلمان جه شب و روز خبات بکن غیرت بکن جبو که وان بپارزن جبو که آلیکاریا وان بکن اگر جبو مسلمانا مثلا خیرته مثلا ناموسه مثلا دین و ایمانه بله خودش ورزی به که محمد باران دنا وی قرار محکمه جزایی ناو نتوی قرار گرتنا سه اندام حماسی جهنه یعنی در حق وان دا جو هات خوازن یا جنه قراره کی داوین اینه او که کو رئیس محمود امین اولو کرم کر محمد ضیف یحیی سینوار و سروکی حماسه یه سیاسی شاخص سیاسی اسماعیل حنیه یعنی وان هر دیگه چما هفدو و گریدا یعنی ام زانم که حماس به ریا هالبجارتنه لوی در حکم دکه لوی در لورا دهزارو ششاده بو تخمین من لوی در هالبجارتنه که هاته کرن و محمود عباس وی اوان ندوان وی یدکی و قرار دریجوان نکر وانج لوی در حماسه غازه دسته خودهش حکومتی که هی لوی در شارداری وان هنه خدمتی وان هنه پلیسی وان هنه دوی قراری دون چه دخوازم بیش یعنی محکمه دوی قراری نجی دروتی خدا نشاندانه تدی بو چند جار یعنی بلکه به 10 جار رو نشتن تشنا درخستن قرارا درخستن حقی اسرائیل کسی گوی خود نداوان اسرائیل فوقا وان تشتکی حساب ندکر یعنی ویاجی پرزیده تدی اسرائیل تشکی کو دنگ بخونینه بله یعنی خواستن قی و مساج بدن اسرائیل بیشتر بنی تمام ایوا ما یعنی نتانیاهو و ما بی قراری به شکلی دا بله حماس جبیر نکن بنیر ما سیحمر و حماس جبیر به شکلی جزا داوان
يعني هم هون هم او يعني چه مقصد آوانه از نزانم بلکی گوتن کو انبیا ببیجن او کسی کل سرسریوانن او کسی کو دستیوان سر دستیوانن او کسی کو تدیوان آنینوی او کسی کو معاشیوان ددنوان جی دولتاوان حتی جی امریکا یعنی جوان به کچ مواد خست بلکی تدی وجدانیوان قبول نکر قراره کی به شکلی یا مجبوری یا جی لگرم وجدان خود درخستن بله وان کسی کو دستیوان سر دستیوانانه yani جوان رب بيجن بني تاني ما جوانا را درخص ما جوانا را يج درخص ما وانا يجبير نكر يا نيت كي واني وسحبو يا جي دخوازن في تشتي في مساج بدن دنيا بيجن حيران إسرائيل شبكة دستي ويجيرا يعني إسرائيل يا سيونيستن يعني شبكة دستي ويجيرا حقلية شبكة شنكي دولتها يعني دولتها يعني قويا دولتها يعني أف سيونيست لويدري كلنا دولت ama edinin devletin. Beli jberiwan ev devlet bun. Filistin jberi İsrail vederiye. O yani ana hali hazır dedi lenhertina dünyayı. O nakhasım alama küfrü ve emperyalizmi usal edinler. Ve via devlete çipke meşruye ama hunne devletin gene mutşkinekin. Vakti tabkuş jiti silah lenakşini. Halbuki vana Erdoğan'ın فلسطین اردوانه او تدانش بری وان سیونیستا وقتی که هجومی وام بکن انسانی وام بکشن اردوانش وام بگرن بخوازن شوی داری درخن نفسی مدافعه ده حقوق yani ilahi da cihayet beşeri da cihayet nefsi müdafaa yani ana dünya tevlebini ledinera ku Gazze'yi dukuşun katliam dikin bele arde khoder nakemin ledixin جوانات ویژن هران رفاهی ویدری املوان ناخن ویدری گمانلیه هران ویدر وانات شنور ایجا جولور لیدخن یعنی جور بشون دا اوید داری دا رفای دا درباسی مسیری ببین درباس ناب رات من جاردنه تشتکی جوان نمایا تدی ام بیجن yani çen libası xol sermeli xotkin xwarin jî belkî tineye ku xurab bibin tevî zarok jin û zarokat cardinê pêt kevin ku da diçin bi alî îca jora Gazze'ye da diçin yani naçın terka memleketi xwe nakin û nefsî müdafaa dikin îja ji ber vî ana halê hazir yani tiştê ku meriv ji wan fehm dike ew e yani tedî İsraîl ji xwe wê teslîm nebe Netanyahu teslîm nabe belê tiştê ku ana balê min dikişîne tedî İngiltere me got mamoste got ew tedî rayedarê mehkemê ew sewjî aslen ji İngiltere belê yani ana ji Qizildenizê İngiltere destroyera xwe jêkişand en yani keştiya wî ya mezin a herbê di deniza tedî ku tedî Yemen li wan dixe ew behra ku Yemen li wê derê de li wan dixe pêşiya rêya wan tîcareta wan a İsraîl û wekî din girtiye ev yani ev keştiya xwe ji wê kişand nû kişand şûnê de yeka tedî daha nizm Tirkiye Tirkiye da özellikle hendik bin danî wê derê yani edvir de hîvî dikim ku ew tedî yekbûna wan li hember Filistîniya ya belkî tedî alema İslamê jî hêdî ji hev da dikeve yani êdî ew jî tedî awê ku meriv ji derve da nadin fehmkirinê di nav hev da tedî ayet jî dibêje di nav hev da yekbûna wan birlîka wan tineye ji hev da ketîne hûn wan bi hev re dizanin belê newsanin İnşallah ev alametê awa mezin jî ew alametê ku îdî nikarin veşêrin ihtilafê wan jî îdî nikarin veşêrin derdixin derdikeve derve dawî ser vê meselê Hasan saxlanan şehîdê Qudsê cenazê wî jî sê çaroberê hat Urfayê di 3 Nîsanê de bû li Qudsê bi kêra êrişî di polîsê Siyonîst kiribû li wê der hatbû şehîd kirin ser vê jî em çend gotin bêjn û min vê mijarê bigirin Belê yani Şehîd Hasan nizanim yani tedî xîretayî qebûl nekir çû ew bû nimûne aslında ne ew tenê ne li Tirkiye tenê tamamê alema İslamê ew kesê ku yani îdî divê bes yani îdî tedî van manzareyê ku em dibînin îdî bira em jî tinebin yani tepkîkî bi wî rengî ye yani mesela bira ez van tişta li ber çavê xwe nebînim
ويدي أجي تشمر از هرم يعني أو تدي أخيرا كش بفيرنجي بحزارة بلكي بمليون إنسان هن تشتكي تفرد بالا معرف دكشينة مثلا ميريك تدي خدي مسلك ملا يعني نه إنسان کی جاهل نه إنسان کی عائله کی مالباتاوی زاروکیوی پیرکاوی وظیفاوی جامعه دا ملا يعني إنسان کی تدي أم بيجن شخص حياته خو عاجز بو وش دنيا تدي أبورياوي ندبو يعني لو حيران شخو از حاله مرنه دامه يعني از هر ماما أني سلوي در منين بو يعني وساني بو و دب جنوزارو کی خبر دا مالباتا خبر دا مسلکا خو ایشی خو کاری خو ایجا کا بچه رنگی بچه زحمتی اوی کو بحث کن سر اردنه دا چیه وی داری ایدی حتی کو چیه وی د سینورا دا بچه ازیت و زحمتی کی خو گیان دا وی داری خو گیان دی وی داری و تدی دیمن درکتن لوی داری یعنی او چیچ کی کراکو تدي بي وي عمليه خو كريا وجي جور كريا يعني نكره كير كي جيب خراب باب كويدري اجا اف نشان ده يعني فان رايا داري كو بيشيا مسلمانه قرتنا اگر خو بدن علي يعني از امينم ومسلمان يعني بالسيفيلي يعني بفي حالي يعني هرم بمرجيوي هرن يعني بله بحزاره شهادت اوی قبول بکه و آیلاوی جیم جاره کده سرساخی و پیام خوش وان را دشینن مثلا می ددیا مثلا کوچکی سربردای لمجلس دیوان روجادا خباته که هي پرس محمود امینولو هدا پارجیل سربه مجاری گلکی سکنه لورا کوچکی سربردایی لهر باجری لحشته و یک ولایتی لکوچه و کولانه ایدی بونه پرسکریکه که کو تشبسی جانی انسانات کن زاروکات کن مثلا بکو عالی وادی چه حکومت و قانونه که چوا درخه لورا هم کس جی بنیته که براستی لمساله وقت مساله که فکری دن هیرن يعني چما کو ملت مسلمان ملت کو هاي وانج الدين هي وان بيجن چند بارتي کو فكريات وانج جوي عاليه و چما لوي مساله وها خدي درد كبن امجل همبر وي درن يعني بو نيته هنا كيجي دخوازن هاف دول هاف صور بكن ون به مساله چوا دخوين و كدا پارش اوي كتاغو يعني مقصدا وان مخالفت يعني در ديوان نكو تشتكي آشتی کی بچکن صلح کی چکن تشتكي مصلحتش بو ملت فایده ملت چکن مقصد ویا اشته انسان کو ند فکر واندانه و فکری را آوتن راسته و دوشنجه دانه امر قارشی واندارن امان محکوم بکند و فکریاتی دا اوی کو و دوشنجه لقارشی جواندنا کوچکا کل کوچه و سوقاقا تجاکرنه اوی کو لهمبر و دوشنجه سکنند بیجن برا کوچک دیسال سوقاق دا بمینن برا سوقاق تجا کوچک من تدنيري الخبرداني وان بحثا مرحمت يتكن بحثا انسانيت يتكن بحثا وان جاني وان دكن دفن اوجي جانن اوجي işte زي روحن işte مسلمان چما اوقا به وجدان بونه به مرحمت بونه فلان فقط وان انسانات تدنيري جار بجار لوی مملکتی دا نخوشین درتن پاندمی شد بنج بود ناویان پاندمی کد وجن لعمومی بلاد و نخوشینه کو دوام پاندمی دا تودکه کد اوکا دابون کوخکه مالا دابون انسان کو هنک انسان هبون اختیار و انسان کو هنکی پیچکی اداره وان بوان تودکا چید بون بیله لوان پاندمی دا چون وان تودکا جدسته وان ستندن تبی کو نه نخوش بون تبی کو ایرشی کسی ند کرن تبی کو ضررانش کسی تنبون تبی کو اکونومیا وان را منفعت کی جهبو سر ناوی پاندمی تمام وان تودکو مودکا دان هبدو ناوی خوش کریبی گوتن وانات به سبب و نخوشین بلا بو يعني نخوشين هي تنا كاس نزابو فقط سر ناوي نخوشين كو داري قلت ما تمام توتكي كوخا دانا توتكو قازو وردكو شامي چه هبون تفكي دان هفدو وام ساخيتي كرن بني عرضا وبسر وانا كلسي دا كرن وانا كرن وان انسانه كو اختيارو بيركو وانسانه گنديا بسر وان اوقا دناوان دا مناسبت كي يوك هبو دو وصال كو چه ببو
خود داوتن عدا خود قاریان دباریان دی ساجی کسی وان گوداری نکرد توی که دسته وان جماله وان جوان سندن دبن تلفت کردن یعنی تلفاتا وی مملکتی لقارش حیوانا اوان انسان کو ایرو لبر کوچ که اوقات دنگی وانش بو کوچ که دنگی بلند روکیش با حیوانا دنگی بلند نکردن یعنی او تشتی کو حتی ایروش انسان را دینن پیشا انسان کو و مسئله دا پرسکری که مازن لپیشی ملت پیشا داروکی وی ملتی پیشا اختیار و انسان وی ملتی کدوینن جبو ویا چاره کی دگرن جبو کوان رخنه بکن تشتی کد بجن رحم بحثا رحم وجدان ادکن اوانا روکی رحم وجدان نکد لیوان بحثا رحم وجدان نکر نگوتن اوقا حیوانم تلفت کن اوقا حیوان بلنگالن حیوان ضررانش کثیره چه نبونه حیوان کو خلق اداره خو پید که حیوان کو زیروحن اوجی جانلین کسی تشکی نگو حتی ایرو به اجدانتی چو کرن وان حیوان قتل وان کرن قتل عام کرن مثلا فقط جویا زیاده تر بني بحثا غزة که 8 محل و داره ظلم و تعدی و وحشتا کوچید به تمام انسان دنیا ایرو رابونه پیا لندن بگیره حتی نیویورک ج پاریس بگیره حتی برلین نظام سان فرانسیسکو بگیره نظام حتی سیدنی تو کره دنیاری مملکت تمام مملکت دنیا انسان قاشی و ظلم قتل عام رابونه پیا رحمت و وجدانیت انسان اوی گدلی واندا بونه و ظلم و تعدی قبول نکن اوانه که ایرو بحثا کوچ کات کن حبکی رو که دنگی خونه کیش بو فرانسه بیا جبو و قتل عام جبو و ظلم جبو و وحشت جبو و طوفان کسی رو که دنگی خونه کیش او قاجی خود یعنی دروتی وی ایشی دوام کن اساس وی مسئله او کو دوی مسئله دا اوانا ج طرف عالی کی دا رانت وان هنه رانت وی مسئله دا هنه جبوان خصوصا اوی کو ناخو زمان کوچکا ج کوچا و سوقا بدن هفدو اوانا جوان آدم مامال او بیسی دنوان دا هنه که وکیل وان هنه هنه دیپلمات هنه هنه بروکرات هنه کو سوریکلی ملت بوی آوای تشویق دکن و وان دخابینن سرویا آلغیا چه دکن جبو کو وان کوچ که حتی کوچابن مامای وان دوام بکن اوی اکا وضعیتا کوچ که کل کوچا بلا بونه هر رو انسانا گز دکن جی که تنها بقفلن سبیا تکمن سر دلیوان به حاله که زندی وان سبیا پرچه دکن انسان اختیار پرچه دکن هر روزه چند رو برنامه که تلویزیون دا من لیسیر کر وترینرلر در سرناوی اندام کی وان بو بلکه یتکلی کی وان بو خبر داده دگو روزه 1207 گزه کوچکا لسر گزه کوچکا انسان مراجعات خاصه دکن قدوز دنوا ملت دا بلابیه انسان اندی کتنه حاله که ویسا کو تکس سبیه به تنه سری خو نکاره بشینه مکتبات تکس سبیه خو نکاره بسر تنه سری خو در سوقاقه یعنی سوقاق بونه هر کسی را بونه تهلیکه بحثا 4 میلیون کوچ کتکن 4 میلیون بحثا 4 میلیون کوچ کتکن اوجی عددی برا هاتیه حساب نه هاتیه حساب بلیج نینه یعنی به حد و به حساب زیاده دبن اف 4 میلیون کوچک هر جارو کو دزین هفت دزین جوان زاینا وانجی بجاره که دا 7 قات 8 قات 10 قات زیاده دبن یعنی تهلیکه که اگر پیشوی نگرتن زمانی که نیزاج عدد نفوس ترکیه و زیاده تر ببن وان ویا وای جوی بونه گره پیشوی بگرتنه اوانا اجد بیشتر امشته وان اگو بکن بخسینن وان بخسینن برا نزین برا زیاده نبن برا جوان زیاده چه نبه فقط تو وان دخسینن یا جاود کن او حیوان ده زیاده تر هویتیا وان چه به ده هارد بن ده زیاده تر ایریشت کن تبیویا او قدوزا کو کتیه نوا حیواناتا برابر سیرایت انسانات که انسان د سالی که بره بودیم خیلی بدلیست سبی که 12 سالی بدلیست بود نه نشمم سبی که 12 سالی به نخوشین قدوس به شکل که هاربوی وفات کرد یعنی تکسوی حالی نپرسه تکسوی داری نابجه وان انسانی که به قدوزه کتنه لعرفای میماره که به قدوزه کت جبرگزا کوچ که سوخاقه داد بره در باز بیه یعنی جویا چاره که اوه که وان کوچکا جه سوخاقه دارین گره نوا سوخاقه دا وان کوچکا بره جبر که عدده وان زیده بونه نفوس وان زیده ده هر که نفوس زیده به هر او که کومکی لجی که زفت که یعنی اندی وکا جیانا کل چولا
حیوان هو دوام دکن حیوان کنه کدینه وی شکلی کووی حیوان کووی کو چواد دجین اینی وی شکلی حیاتا خو جیانا خو نو دکن و دنابا خدا ارگانیزه دبند و جی کی زفت دکن نایلین کوچکی نکاج نزیوان بن و نایل انسان نکاج ورن وداره ده هف کوچک به هف دورا او كمان شيء به و مناسبات وان شيء به ابي سياش تيت كمان وان او جو كمان هارد به يعني يا بيا وان خلقيات وان ويسا جو بونه كوچك الكوچال طبيعي هدو سكنا وان انسان را تهلكه حيوان را تهلكه چوري را تهلكه دوار را تهلكه وش طبيعه انسان را ايقريه يعني بيا نهايه ده خود تعالى قوتي اشرف المخلوقات انسان تشتكو ضرر بده انسان تلفاتوي جایزه چما جایزه يعني انسان دماغ خدا مشكه كي ببينه ديله بجي مش اللي روحه يا حمام بجاي دبينا حمام بجاي كيزكي كود كفن هندري وان متفاقي وان سر خور مورني وان كود قارن انسان ديلك او حيوان او كيزك دن هندري وان داب قارن نايله چما ضرر ابيا ضرر ده كي چونك ابيا انسان را تشتي كود ضرر بده انسان حياه انسان جيانا انسان من در و جيانا انسان هر کس برات طبيعته خدا بجي يعني در و حياته كي كوفي هي گور هنه هرچ هنه شیر هنه نظام پلنگ هنه نظام کفتار هنه چند رو بری گفت ترکیه کفتارات ندیدن نظام دنیا خود الوی مملکتی ما وعش چه بونه نمیشه تکس جیانا کووی دا کس ناچه بلا خودوان ناده یعنی گور هیا برا جیانا کووی دا برا جیانا خودوام که مر هیا برا دنبا طبیعت دا برا حیات خودوام که دوپش کنه برا دوام که فقط دوپش کی ورب که اندرته مجبوری که جبوک زرار نده زارو کته جبوک زرار نده و مال باته گرت مجبوری وی دوپش کی درخی بله جوی بونه مثلا کوچ کاجو وک حیوان دنه که جوانا بله وکا هندستانیا کو چوا بونه چلک پرست اوانش بونه ایت پرست وی شکلی خود نشاندن به سر بیاو که دویگسالق خبردان دویگسال دکن جبو که انسان کو دیندارن انسان باورمند وان بخرینن وان بین سر فکر خوش بو و او که بدن سکناندن و چاره ویتنه گرب به او که جورتی راه یعنی وسایت شهرداری یه کو علاجات او کن هر رو درول ناب کلانه مدگرن جبو کرمش علاج کن جبو کرمش کرمش زیروحن یعنی بنات نیاتنده جین تشتی کو انسان ضرر جبینه گره جورتی راه یعنی بله سکتوری که چه وایه ماما سکتوری کجرا دبیجن دناف 10 سالی دا اخراجات اوی 27 قات زیاده بیه و صدو ناف 10 سالی دا دناف 10 سالی دا شو کوچک جد وی 10 سالی دا زیاده بونه 105 میلیون دلار سکتوره که وهایه ایدی دگور مدیا خبره که چه کرنه بری کوچکو و پسیکا ام بیشن خوارنه کش بر مالی دمینن و ددم وان یاجی درجن دشن وان خوارنا دخون ایدی گه نادن وان خوارنا تمامی خود ددن سر ماما یعنی اب حیوانی وی مامای بخو هینی ماما بون ایدی وان خوارنه دن جنا خون اف کسین کل همبر به مسئله دنگی خو بلند کن مگواز بلکی ناوی درخم بیرکی که کجیر ساناتچی هنرمند بیجن میره و دوی سکتوری دا شرکت اوی هست یعنی اوجی نه صافی هم بر مثلا کو زیروحن کو زندینه کو اوجی جانن یعنی سکتوری که هست و اوجی دسته وان دا لورا بپرایی کسی کو وها جعالی اقتصادی بر پیش ونه و زاروک مارکی وان جتنن عائله کوانی مفرح جیتنه عائله کی جخوره چینه کنه مالباته کی رونشتی جیتنه او حسکرن و اوینا دلی خود تشتی و هادا یا بیشن کوچکی کی به پسیکی کی به دور داوتن اجوان راجی ماما لازم کبن وی سکتوری و کی مگود نوا 10 سالی دا 27 قات زیاده بیه که محمد وارن کرم کن چند دقیقه مهب شنابر میتسا خبر بدین دیسا بله او هنرمنده کو و بحث هایی کرد دی درکت بر قمر شاپمانی گو یعنی بحثا حربید کرد گو امی بواره حرب بکن اینن گو امی بواره حرب بکن هون نکارن سبب شر دوی یعنی زنده سباشا جاز اینن موسا گو ایجا کو اگر کو وسا یعنی هونی وان کوشکا هونی ببن تدی هونی او بکن درزی لیخن و بدن رازاندن تدی وی شخص یا هونی وارن مجی ببن یعنی تدی هونی مجی وسا بکن یا جامی بارا حرب بکن یعنی وسا تدی زمانه کی توجی استعمال دکن
بله وانا مثلا بینم بیرا خو لآب استرالیا سالکی 2 سال 3 سال بلکی سرده شوه یعنی د زمان کی نزده لوی داری تدی او دوا کشتن دوا گوتن پر آوید خو سالکی آگر لآبوستوریا آگر تبیرا من آگر دست بکر آگری وانه دارستان ندکره ندکره نکارم آگری خو بتفینن ند تفیه یعنی چند ماه وسا آگری و آدم کرد ایجال سروی گوتن تدی دوا آوید خون پر آوید خون و آوا مجترا مناکه و işte بروی وان آگرو فلان به وان آفاتجی چیدون امی وان دوا تواب کشتن حقیقت کشتن یعنی اتلاف کردن یعنی نگوتن که تدی گوشتی تی خوارنه ام شرجی بکن برا ملت مجلس استفاده بکن نه و یعنی ام بشین دروادا ام گوشتی وی تدی انسان بلنگاز انسان برچی نه تمام اتلاف کردن کشتن yani کسی جوارا نگوته که یعنی اوجی زی روحه یعنی اوجی یعنی تچجید خوازی خواهد علا اوجی چه کریه ایجا دوغا خدایا یعنی شوله دیجی yani dvirda tadi avê ku we behs kir yani perekî mezin têda digere menfaeta însanê hinek însan têda hene naxwazim bidin sekinandinê û nexwasim evanê ku sözde navê wan hunermendin wan didin pêş ser zimanê wan û ka îdî tedî ji bo ku vay millet jî bibêje vanan însanê نخواندانین یعنی تدی زانانه گویا یعنی هنرمندن زانانه البته تشکی زانن یعنی تشتی کو دزانن دویژن برا سوقا بمینن جانه که دیچبره هر علی بله تدی کوچک برا جی خدا مینن یعنی سبیه خلق زاروک پیرک یعنی وروجه پیرک که اختیار بدو کتنه که نظام bu çubka kudare o gürtün kıra ardı o her iki bu ali ki parça ki pek yani bazı bir sobere sebiye medçe mektebi pola penca sınıfa penca şeva xezu derket dinafsi teyde yani dinafsi teyde küçük erişkir la ardeket bere varihat şalivi tev çamur ser çokavi çarıkhye çubu çhale meşhur kamera rahint o erişkiri yani zarokun yani ya bahsa zarokat ken جانی زاروکا بوی ترسی دوه کو سری خود دیوار کی خا یعنی چونکی وان کوچکی کو ایریش وان دکن جوسا کو قارشی خو لهمبر خو اوه کی نبینن ترسی کی نبینن مثلا ایریشی پر زیده زلما پر ناکل و اوجی عالیوی و ببزوه لی زاروک و ناکن زاروک درایون و دوان yani kupravan le sordu benzer بله لی سورد بله جبو ام لسر زمان کردی و ادبیات کردی بسکنن مره که دن جدید ام به هر ام بیجن مجاره کی کو تیکه و روجه ام دخوازن لسر وی بسکنن لورا زمان جبو ما ایدی بو مسئله که گرینگتر گلک مسئله اندن دوی وارده دوان سال داویه ده لسر هنک خباتا و لسر هنک ام بیجن شمندی و خباتن کتینه کرن ام جی هی بیتر دنگی خو بلندکن و جبو کو ملتی ما خلقی ما لسر زمانی خو لسر چاندا خو لسر ادبیات خو هنکیدن هشیاری کی پیش وبه لزانینگه ها دیجله یا آمده بشک دنجی جبو ادبیات و زمانی کردی و بو و 25 خوندکار و ای سال دوی بشده بینه بجی کرن اما سر بیم جاری خبر بدن میوانی مشخوه که هنجی دزانن تماشوارین هیجا اندام سازیا اداره گشتی یهودا پاری بریز محمود امینوğlu و روزنامه‌گر محمد باران ماموسته لسر مثلا لزانینگه ها دیجله 25 خوندکار و بینه گرتن بینه قید کرن ل ادبیات و زمان کردی دوی بشده اون چه خوازم بیجن براستی لچار زانینگه هدن هبو اف بش لسه دن لموشه لبینگوله چباخ چوری لمردین هبو لشرنقی جی yani هن سال ودکن هن سال دگرن yani her sal لسر هفدو بینگول و مردین دگره خوانده کارن موشی دگره
Diyarbakır henu dest bekir خبردان و آگاهی و چه هند به مسئله ده کرم کن Yani tişteki gelek başa serxere be inşallah memleketi meraji em dixozun genç mi memleketi evladime zarokeme zamanı xo fer bibin bi awaya ki fermêjî vî işî hîn bikin daha baştir e ne ku avê ku mecbab û kalê xwe hîn kiriye çend hev kelîme em dizanin û ji wê şûnda ku pirtûkekê tê berme em tê da dimînin tê da dixetimin em naxwazim ziman bi vî awayî bimîne ziman bi şeklekî ku weka zaman e diherike em dibêjin însan di nava vî zamanê da gerek xwe zêde pêşva bibe gerek herkes bi zimanê xwe baştir fêr bibe daha baştir hîn bibe û gerek neslê ku peyê xwe da jî ya çawa ku ji bav û kala ev mîras ji me re maye em ji vî mîrasê întiqalê zarokê xwe bikin neviyê xwe bikin bi vî şeklê vî zimanê li piya bimîne em mesela zaman meseleka hukukekî însanî em dibînin em dibînin hukukê însaniyetê çawa ku însan tê rêya erdê Xwedê Teala wî hur bi şeklekî azad afirandiye xuluqandiye haşandiye dunyayê ew li ser afirandina wî li ser wê azadiya wî li ser wê hurriyeta wî fikrî wî jî hur e malî wî di emniyetê da gere canî wî di emniyetê da be gere baweriya wî gere di emniyetê da be gere nesa wî di emniyetê da be û wekî vana gere însan di nava van temamê yekwa da jî temamê hek û hukukê însaniyetê çi hebe bi wî însanê ra zeliqandîne însan ji hevdû naqete yek ji wan jî heqê ziman e yani însan wexta hat dunyayê li ser zimanê ku Xwedê Teala wî xuluqandiye ku em jira dibên zimanê dayîkê jira dibên zimanê zikmakî biye nesîbê wî ew wî zimanê xwe münasebeta nava xwe diya xwe çawa dixwaze dewam bike bira wî zimanê dewam bike em viya ji temamê milleta ra ji temamê devletê xelkê di nava dewleta da dijîn temamê xelka ra em viya heq olarak dibînin û vî heqî Xwedê Teala da ye vî heqê ji teref Heq Teala ve hatiye dayın insana. Ti kes nikare ji vî heqî ra bibe engel heqî wî tune ku ji vê pêşiya vê heqî bigire ti kes jî di vê awayê da ku bêje ev vî zimanî yasax e vî zimanî qedexe ye vî zimanî tu nikarî hîn bibî vî zimanî ji xêrî vî zimanî gere tu zamankê di nêka fêr nebî ev ê ku vê awayê li xelqekê di nêka rê bide ber wan ev ya lê neheqiyet ke wê tehdît ke zulmêt ke û Xwedê Teala ji zalima hez nake em ya vî şeklê vî çavî lê dinêrin û zimanê kurmancî jî va dora sed sala nehêştine li vî memleketî da paş xistine nehêştine ku xelq zimanê xwe hîn bibe bere xwestine ku vî zimanî biqede bi vî awayê nesla ku nû radibe li ser plan û programê ku evê vî zulmê ku ava kirine li ser vî plan programê dewam kirine heta ku nesla îro nû radibe hêdî ji zimanê xwe dûr ketiye ziman ji bîra kiriye yani weka berê endî ku di stûka û kolana da jî însan bi kurmanciyê pir xeber nadin tê ji bîrkirinê ji ber vêya em dibêjin bira însan rokî zûtir pêşiya vê meselê da gere ji teref dewletê ve ji teref hikûmetê ve gere tedbîrekî bêsendin ku ev ziman neqede ev ziman dewam bike û ev ziman zimanekî dewlemend e ev ziman zimanê edebiyatê ye ev ziman zimanê çandê ye hunera wî heye çanda wî heye bira pêş ve bikeve bira zêde bibe çawa ku Tirkî ji Tirkî ra dewlet quruma seferber kiriye jê ra çawa ku jê ra eğitimcî hene perwerdeger hene mamoslî wî hene çawa ku însan ji bo ku hê di sebîtiyê da pênc şeş saliyê da mecbûrî ku diçin dibistana da dest tedrîsatê ku dikin ewil gere Tirkî hîn bikin bi wî şeklî ku însan mezin dibin heta dikevin nava îş û xebat û dibin xwe malbat û dewam dikin jiyana xwe bi Tirkî dewam dikin em dibin çawa bi vî şeklî dewlet vê teşkîlatê çekiriye bira ji kurmancî ra jî vê teşkîlatê çeke lewra di nava vî dewletê da di nava vê erdî da erda ku navê Tirkiye hatiye danîn di nava vê erdî da ev ê ku zimanê wan bi kurmancî viye bi kurmancî diya wan bi kurmancî bi wan re xeber daye diya wan ji kurmancî pêva ti zimanê nizanibiye vî awayî evana hatine dunyayê malekî wiha hatine dunyayê memleketî wiha hatine dunyayê îro van zaroka zimanê xwe ji bîra kirine gere vî zimanê ji wan re bê hînkirinê bi çi şeklî çawa ku Tirkî di mekteba da dersa Türkçeyê dersa matematikê dersa
فیزیکی درسا کیمیای درسا بیولوژی به ترکی مجبوری کردن ده هر واریدا ترکیه خوین دکن ام برا کرمانجی خوش ده هر واریدا هیم به نکو چند کلمه د مال دا کو خبردن اندی جوی زیاتر نکارن کلمه خزینه وان کلمه کو کم بیه نزانن مقصد خو بین زمان نزانن لسر مجاره کی راست و درست فکر خو رامانه خو بیجن به وی شکلی زمان پیانا مینه چقدر زمان بچوک دبه چقدر او زمان تنگ دبه خود تعالی وقتی که انسان آفران داده به استعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحیم دبه الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان خود تعالی دبه خود تعالی الرحمن انسان خلقان دیه هینی وی قرآن کریه و پاشوی داشت بهجه علمه البیان خود تعالی بیان هین انسان کریه انسان وی تدریسات وی علمی دایا انسان خود تعالی وی علمی کو دایا انسان وی هین کریه علمان دیه هین بیان کریه یعنی بیان چیه اوه کو ان فکر و رامان خود کاربن بین زمان فکر و رامان خود د نوا انسان دا د پرتوک دا د کووار دا د چاپمانی دا وقتی هم درکتن کارش انسان نوا جوات دا د نوا مالی دا د سوکا دا د اقتصاد وقتی کو alışveriş کی د نوا ملت دا چبو ام مقصد دلی خو به زمان تینن ifade دکن işte جوی بونه زمان خود تعالی دایا انسان جبو کو وی زمانی وی بیان خو تشتی کو مراد دلی خو مقصد دلی خو بین زمان ifade بکه جوی بونه او زمان گره هر هبه هر دوام بکه خود تعالی به شکل انسان وی حقیق دایا انسانا د سرویا خوزم بیاج بیجم بریا کوت درباز ببی مثلا دیجله زانینگه دیجله دا کو وی لیسانس پروگرامی کو وکرن بشا زمان کردولوژی کو وکرنه 25 ها öğrenciye بگیرن چند مهبری کاندا 7 مهبری پارلمانتری می باتمان سرکان رامالی برز سرکان رامالی چون رکتوری زانینگه زیارت کرد و لسر و مجاری خصوصا آخفتنی که به هفرا کرن و جبو کل وی داری اف زانینگه هذا اف بش بیه وکرن خصوصا طلبه پارلمانتری ما سرخان رامانی چه بو و غیری ویجی دن اوکادا انستیتویا sanat güzel sanatlar enstitüsü icraat bejin adور داجی بشا دنگبیجا بیچکرین یعنی دنگبیجی کلتوری کی چاندکی کردای دو قدیمه اوجل و داره بیچکرین جا اول هات جی کد نوازاننگه دا بشا درس کرمانجی بیداین لیسانس eğitimi بیداین öğretmen ben tedris kirin yani به حاضر کردن غیری به آدنکا هی مایه لوینه کو اوجه به چکرن یعنی سر داخواز پارلمانتر برای سرخان رمانه بو yani kesin yani tev ev tane muhakkak nine belki idare ev belki takdir avanjı juya avayda belki avanjı ve ki nişandaya ve nezikantiye nişanda fakat evya hususen emsale sakinin ve mesele em dخولن tamamen memleketime لزاننگه memleketime yani merdine çebiye biraz serti şeber biraz vane şeber biraz لشهر ناقش شبه بله حکاری شبه یعنی لکجان مملکتنا زانینگه هوا چه بلومه ترک ادبیاتی هوا عرب ادبیاتی هوا انگلیس ادبیاتی هوا برال بری کرد ادبیاتی جی بشا کرد ادبیاتی جی بری هوا یعنی اویا مهمه çünkü المملكت مجبور تدريسات درسا كرمانجيل مكتبه öğretmeni کو بدن او نابن فير نابن زاناب نابن جبو ويا گره زيدتر مكتب وبن و تدريسا وان بكن وانا نابا مملكت بلاون يعني وانا نكو شرط الا ملي eğitim da evin mamoste وانا خصوصا دوی فیربونه خدا و خدمت کیش بو زمان کردی محقق باوا کی ابی که سروان او خدمت خوش بیننجی پارلمانتری ما ویاجی لسر و مسئله ویاجی وهاگو او یا مها قاسم دا و زیارت کربون به دیجل یونیورسیتی را ایجا وگا دوی ام دخوزن کو یونیورسیته باتمان جی مثلا لسر و مسئله برا هایدار به برا اوجی بشکی و ها وکه اوجی با خصوص طلبه میک و لباتمان جی اف بش و ام دخوزن کو بیا لهر دری دوام بکه بیا وی چه به باش مالا بابا yani mesela zaman demek ko kemasi hebete da de aliye kurditiye de aliye embejin weşane de ji dengasi çedbe de nave daviya hafte de kovara banga hakşi paneleki darxistu bu
جالیه وشانند یاینا کو ام دبیجن پرتوکو و کووارا جی تنگاسیه یعنی دما کو ملت نزان به بخوینه نه علمی بخوندنه کتابا جنا خوینه کتاب کردی جنا خوینه و ها زمان جی پیش و ناچه خوانونا که وکی ما مستکرم کرد زمان خوانونا که یا جی ملت جالی زمان و خوانونا کن روزنامه‌گر برز محمد باران هون سربیت شد خوازم بیجن وکی کوگو لبینگول لموشه لمردین جی اف بشهنه و لدیجه جی و بونها زانینگه ها دیجله اف و چه قیمت بده و مجاره بله يعني قيمات بفي شكل يعني أنا تدي وقت يكون پروردهی بإنسان پرورده بکن و ام بیشتر تدی معلمی وی بلمی راکن معلمی زمان کردی و ادبیات کردی وقتی اون دیپلمایی بدنه که هر مال خورونی فایده کی بیاتنه یعنی آن حال حاضر تشتی کو یعنی کسی کو و بشید خوازه بخواینه تشتی کو پیشه آن دیگر اوه دینن زمانجی يعني از تمام بيش بخوينم از بخوينم اوه چبکه و دسته من از چبکم چبکه و دسته من يعني یا راستی تشتی کو هری بسکری که مزن اوه يعني جرك مرفل سروي بسكنه يعني بشتكو قداندن وكي معلمين تديكو مكتبه خو آزانينجه دقدينن بشيء شوا فكرية شوا تدي مثلا وظيفة دنوان أتماوات و دست معلمتي دكن أبجي يعني جرك بشكل بشيء وانا فكري وانا نفجن كو أزبق قديني ما يتشتكي نكبة دستمن يك أف يعني أفا مهم جيل جورمن أفا وقتكو بشيء ويا أفا ودر وان مكتبه ويتشابهن يعني ويتشابهن تيرنكن وقت تيرنكن وطلبة طلبه وان زیاده چه بو مجبور اوی صنفه کی یاد دیا یا سیا و بکنه برفرات بله تدی پانل کوورا کلها آمد جوادیت yani ما دار خست yani doğruda tişne per balkeş hatını ifade kırın piştivi rojalade o roja şamiye bu rojalade ji افسازیه کی سویل دل کرد هبوانجی عین سر زمان وسا رونشتنه کی چیکرن لسر نوی هدا پر امچون باشتار بون yani tişte ku balamın kişan kese ku dhatın haber didan yani dise kelima yaji dise havoka لسر خیر هاتنه بلی و کوهین کردن جملات راهم خیر هاتن دگوتن جور بشون ده بترکی خبر دادن یا متن خوب ترکی چکرم بترکی دگوتن یعنی لسجبو زمان تملت توبت کی و گرک تدی زمان کردی هم پیشتا ببن گرک هم پیشی وکن یعنی ابجی نه حقیقی مزنه لگورمن ملت نزانه یعنی ایدی هاتیش بیر کرنه یعنی درته کرسی او ده حق زمان کردی ده خبر ده دوی ببورینن ادن زانم دست به ترکیت که یعنی جبر ویا گرک لورجی امکان چه بو مجی چند کلمه گفت یعنی جی کسی و داره راجم گو بنیرن ام اولی ام مالا خوب دستی خو خرات کن پاشمش خلقی را هیوی رجات کن ابنمی کار ویشه مراست بکن یعنی کات تدی زمانی دایی که دویجه یعنی وقتی که دیا سبیا زاروکی خورا به زمانه خو خبر نده نشتغله نکاره حسیات خوب دیگه وی سبی یعنی جدیا خوی زمانی که این نکه اما آوات این داری خلقی بند امش خلقی را بجنده کارن ام زمانی کرمانجی هل بجیرن و هنجو معلمه بشینن و براورن هنی زاروکی ما زمان هنی زاروکی ما بکن زاروکی ما لبردست دیا خو مزم بونه حتی 4 سالی 5 سالی دوی زمانی ده زمانی دیکن تا ندایی که تشیهی وی رجال اینجی دنید کی حال بو کی زمان گرک زمانی وی دا بداین گرک دایی که وی مملکتی او بیره که ما جنه وی مملکتی و دایی که وان زاروکا باش به ترکی جی نزانه به ترکی به زارک فرادش تاقلن چما دوی تدی کو سبیه وان لگنداجی دیو سبیه سبیه وان زاروکی وان به ترکی نزانه که ماسیکیه یعنی اف کمپلکس بوانا چه بویه
اگرک ویا امراکن یعنی اگر تدی درد ما وی تشتی و یعنی چما از صنفه کی مکتب ده وکم از گازی معلم کی بکن به دکابر وره زمان پی بدهین کرین گره زمانی خو زانه وش خو زانه و ایجاب زمانی وی پروردهی پی بدن گوتن پی بدن کرن یعنی کو جبو پیشوی تشتی و گره ام جسری ده دست پی بکن یعنی هم جدایی کی ده دست يعني امنیت شیاری گره چه به و یعنی گره جن پیرک به زمان خو فدی نکن یعنی بیزاریه مب ترکی نزان و فدی عیبه یعنی یکی ترک یکی یعنی دایی که کی ترک وقتی که بسیاری خورا به ترکی خبر داده فدی دکه یعنی دوی گرک یعنی به ترکی بزن و عیبه سبیه متشتکی و سبانه چه بیه چه نبیه اف کمپلکس گره جناب پیرک مرام یعنی هشیاری کی گرک هم چه بکن جبروی یعنی تنه لسر کو امیزارو که خوب مکتبه امی ترکیم بکن امی زمانه کردی یا زازکی امی بوام بدن هل بجارتن و او معلم کی ورا درسام بده نه ابه یعنی اکو زمان خلاص که گرک پروردهی بکرن سبیه ما زمانه خوب زمانه دایی که زانه بن بله مالا و آبا خدش و رازی به وقتی مل ویدر قدیا سر شعبراتن که محمد باران و که محمود امینوله سر شعبراتن خدش و رازی به انشالله تماشاوان هجا هاتن داویا برنامه خواه حتی هفته کدن بمینند خیر و خوشی دا امانت خدا